ngatho cia mwanya muno kiwe mutegeri no ntubwa kuona kanya kwatana bado Nteto chia Weru Thaa Imwe Antone Amorin Kinyambeto awini wa Kingero na munaletwa mathithio utuku Weru ari Purity Richard ya muya yarato kuthuranirite utuku Weru ari. Peter Munya utumiri akalwa mocho aitekio ngavana kiasiasa cha mwaka ya 2027. Mpanga ya El Nino weta na mbere okuyirwa miro thirikari akawire kirombo atariria burabe ibanganetio kandananio. Thirikari ya Tharakanithi weka mibango ya kuringa njeki utungata bwatu kenke na ekrobarito. Asiaza Ezekiel Mashogu kwirerwa kinyambere ya mbunge utariria matheta ya mpumichi ya KCP. Ngakwatu ageni orengi tukiambiriria ni ati kuombeka siasa cha Meru nendika yokia mwerekera yumweru nyuma ya ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatirao Munya kuwa akaloa maitekio ngavana kiekithurano kia mwaka ya 2027 akiaria ntere cha michime kurogi shigone bunge ya Tianisti. Munya no wete ikanya kawe kunoka endu ona kithiori kiaringwa haga ukuma kienine mukiri wa mithika na atwambiririe na riboti yo. Ankwenda kuthiria rumbwera. Irwarie rwa gavana mbere o kaunti Meru Peter Munya no rarari waziri wa urimi ya Kenya igitara kwariria arimi bamayani ba factory muchumukuru na araciuria biantu bimomberere no mulatimithio bacokeria kiuria kekethira akarombete kia gavana kithurano ne kemoko ngiri 2027 na yeyo machokio ya Munya kalutha kaandika kwindika atura toka itite nduko no yuita atia raro yu karingwa nketha ndike nini atia rera choro e karingwa o etano rathiana etano rambi Redhiana ketha ndike nini uni mbenda kwa ya heshima baraba ikuo tekwendo bekethani tekwendo beketha ibu ntubona ankiri tekwenda kwariria yo tekwenda muntu ya kuimunya utwekethere ngamunya atwache kriki dawache kriki nkara ndina wena okaitene kaua wite we tayari kweya na kirira kuthiria kimurike gisiasa kirayitite na mbere okuyirwa kaunti ya Meru endo uti mtu amuromba kio bambita bambiri tukarendi nabo bae kirira nterea enduanga chikia nao ningwa motungori tekatoma otungori kako waitoma au waitoma eto kare okuthikira kirira kirio kia kubwithia mantu na ya utatua lakini mwetia iko na bibi kuruirwa no kumeno obinafsi boutu bakenda kwatanira bwe yabaritangwe na mutongeri orore kunwe na bwiri ubakarithia nthi untu nuo thuri nwe munene ama na munagani abakarithia nthi bakaraniria tukaritura ngwe ntukwere chitete atia irio Munyankuru kina rombete thirikari ya Kenya kwanza kuinyulukia Kenya murio yo ngarama ya uturo. Hata yule mzee rafiki yangu tulimwambia wewe wachana na hii mambo asiseme ni wewe. Kozi walikuwa nasema ni yeye. Akawacha. Gharama imeenda chini. Inaenda ikiongezeka marandufu. Serikali ichukue majukumu lake. Umewekwa hapo na wananchi ndio uwafanyie nini? Kazi. Kuringana nweka ita ikathirika kwa lontera thirikari nthiru kiara no ntubo itumi mwanya no katukwirwa mantu a thirikari ra yari kuo ende ukethira ugota yukakia witorita ngwiri kawenda kwaria yera yari kuo utikire keu yari kuo karia
ano wari kuo lakini wachethirwo tari kuo we na waithikirwa no itikirwa nende wikuo tukuthikira ya ira yari kuo tukunwa na itukumenya no tuni yari kuo na obu ni yari kuo lakini haitire atia ni aumire nereta ende iwa wikuo tubwitherie na antu bakauwa bawe kanya no turi oringirwe kura ikanya witire atia werwe utekanya kangi kwawa ringi kura ikanya rero oringirwe kura ochinda ikanya witire atia endo kauwa towe kanya hangambi kanya kakuwo kwete njara hakuwo kwete kabuti uo tanenkerwe kanya kauti ko karirite turitirembi ngwe arete ntere cia mucii mukuru tiania central mucamanio na ya kuinga mwaka kwa arimi ba mayani na rariboti onanite factory ya mucii mukuru ni namba 3 kimareia bonus Kenya na ranende barombete siasa cia unkumirwa mayani ne buru factory ya mwa ekethwa siasa kwa daloi watoto unkumobisija twena miaka ene bora twabu atura tukinyete mbere itotete tuhakikisha mundu uyo kona taito uanya atu ambarau ya yele bara bare mundu ale twabarera ya itato mundu yurieta inkwenda factory yakwa ya mwa no tote kwenda yakwa lakini bara bare muri waka bakia ku burebwiri wakwa haraka bara bare merwe na bari yakinya ithaka biu twevithia tanki watania na batu thia ta ithaka twakisha taito ereo bake yakwe therendi ubeito save na ubete kuone bura factory yakwa tukurie nya ciaca cietu ikure tume ara kutheto utheri te factory ya ngambi angamite utemwa toka ya temwa tu ate ankuke ya temwa ite ate kamite ya andi ya ite utema mite ya ando ya kura no mwankete mwe yerue chai ya kwa ile mtabiara tomo merwa este to yongele tekilo kini mwana tato atubetu ulo tonga nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika MCA wa Kirangondu Morris Tarangwari wa Gavana Kawira Mwangaza na nenkanirite mbia chiambasare ke ward admin bawe na TMCA burakubatere kulingana na Morris na baba inge bakubatra mbia ichi amathomo na ite kumenya mutaratara y'umwero yo chiromba iyore ku Marion Karugie na Shonkoloki tukagwatanira Gavana kwena project ira bati kubwethia nkamwende tukabwethia ni MC wa Kirangondu Morris Ntarangwi urocumirite wika Weru ne wejani bwa mbeca cia ambasari cia mwaka juu na rakwa Gavana Kawira Mwangaza mutaratara yoyo ambasari na nenkanirite kirema bisaba we barani ward administrator na sub county administrator mbeca cia ambasari ira MCS babati kwithirwa bakiana na nontubo akariba bangine bati ithirune bati kumenyani na babati kwithirwa bakiromba mbeca iyi kethira ni MCS kana ni kiri Gavana wetu Mama Kawira naranenkanire ambassadors hira MCs babati kwithwa bakin distribute kiri officers bake sub county admin na ward admin na ibyo nto gutwika nto abaingi mwanka thai batamenya na babati kwa apply ambassador batamenya na babati kwendia watu kuri anto bakuimbeterete ambassador mheshimiwa Morris kwa anto bakuwa ingi ne Kawira lakini mbese ready mwanka thai ibati kwithwa milioni 3 na milioni 3 ni ke 115 milioni ira ibati kwithwa ikinyake wonti kumbasari ko ma blind ruare ni mbasari ile ne kwa yano ni mheshimiwa Morris na riu haitorete kumenyethia karibaraba kwenda kuromba mbasari ni barombe kirema bisaba county na wo ikiriana baraba kurukite kero kia KCP baumete misiete osiumba nonto bationa mbete yu etumi batambiria kumenya skuru ira baeta na bakiambiria wita secondary uwejani bwa mbasari bukethra bo kinyamuthia mwaka jujungi ni bio ntukwira antu beto ni ba apply kwa wingi baraba tamenya ba apply na banenkire officers ba county form yu bete basainiwe ne chief na batachi into bya bionda bikwendekana nikenda bakiuma consultant
bethirwe batita wanja no ntwa kwithwa kwi kintu kimwe kana kira kingi kitiki form icio mbese unira iana ondene mwaka na kinyo thai ninkwenda kuuria tongere bange bonde nya watu nabo ki county twethe ito consider ntu ba less fortunate ndene ya ntura sieto ndene community yetu tuaregula na bathirite class iti baba inge sana unfortunately game basara kwa yanwa batomba kwithwa bakiona kanya kakwa mbasara ye nonto itare ongwe kwa yanwa batakinya kwa admito beta bamnya sukuru eri ko muntu etete na no kan kuona TV na kila kona purana bomba kirukite na benda bomba kuthwa bakendo otethio kwa mbeso isi ambasare kwitwa kati ei watu enyana bao mite misino yetu siomba ntu baba kirukite sana ne bakuona kanya ka ukinya bo baketho bakiona mbesa nonto mwaka yuende bateona mbesa nonto mbesa ikayano renge ni another one year. MC Morris na inyelete buru utembe chabenasio amona kwithira barombete iritira karingoe maturene mgerekano barabara iritu ekitebo nene kumane na mburera iteze na mbere kura akiuria gavana ora kuolelia mbasare na kwa mele kinya barabara iritu okelereka atieri kobwethua KMCS ngwete kia K15 milioni ya bwi basogera wangaito nenkeri twakilukire budget ya mwaka yo 2023-2024 ere kilukire mweri yo mwanja na mbesa niko ya kuma ke national government unfortunately lote mheshimiwa no mote create mbesa sia barabara kulinga nona kumnya barabara siake na atekari oni ndaikrete 9 million onto ndamnya barabara sia konde ni akira ngondu burekari na ndamnya baba imbangete kubwethia mbesa esi onde sia ukirusu endwa ke mheshimiwa MCA note MCA no mwe wina mbesa cia maendeleo ote MCA no mwe anenkro ngabana takiwa ananenkanirite mbesa icio nthe cia kilukire na CK budget mbati ote mbesa cia releasewa cia na mashinani kwa ito Nteto tupitia tugura rimo kwina mathiko tugerwa barabara tukilukika lakini ote bomba kwethia no ntote kuomba change mbesa ira omba kubwithe na sio anto ugenda no at least muri yukiluka ko twina challenge baba ni twekimbige muno mbese ucio ndene mama wina cio na anto betu baria bakira mama tukurombore keri no tubathine ujaithire kiuma ira tugita mbere ni ati akariba mwena biashara thokoni ya malaini wa dini ya thiruruji ne gembe ya gaitibo kiririte asare nene nyuma ya ntobeo biashara weta mukuyo munene jomburira yitite mbere na kurantere unduka miunda na barabara ni thukangitwo ntobura akariba kuwani wati muno batikona kwa witira ibakuromba thirikari ya county okulukire MCA wo ukumira kiontobo no batethia bura kumbikana ne umugu jwamburere kurantere ni jijotemete ntame akariba maraene wandini ya thiruji ni Gembe Central barabara gukorano na gutiwa miguru nyomba irio nyacia kibiashara kunyangika wamwe na into bingi kithumba na thina tonete nturene malaene nyumba cietu cia koroni rwiroi pamwe pia kuri bietre na roi pamwe bathama nya nyumba ontu yukuona nkabathamire betanya kuromba iraro nduka yonto kuona ao yonde kinya bia bia riko biweta barabara ni yonde ketwikira tote barabara tote nyumba cionde ni retire aroi nduka otire nduka batu daika to kuimpara nduka ni raingirwo nya koingwa no toite kuona bia kweja barabara cietu iciatwikire ara tumba kura urubia kuria utebia kuria kana ndi bariuga batigito batina mbere ingi kana nyuma ni kwithe batumbi kugenda kwithugurira ni untu bwanjira iji kuthukanga na bariromba thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira MC wa Julius Kabira gavana Kawira Mwangaza na atongiria bangi ona kinya antu bawendi bubwega kubatetheria antu betu ninkuromba atongoria ba Meru yonde nende tudiriendwa nikenda tombo otedia Meru yetu sababu ndwedi rari kuo tibyo Meru turona nombi na itwetete asara muno Meru yonde direte ndo ikiruya wa Meru na nibyo no ntunkwenda atongoria ba Meru bawatanire da itu watane to gintu kimwe kenda tombo otedia antu betu yolelia nende ni barabara ya kuma malaene kuma kwa mbiridi kuya malaene kuwatana na barabara ya wita ntukaina gatwe wananchi no bakune limwele ne ontobi twana to skuru to tukona ko witira kinyanto bayeta kanse na bakudiulunga na njirinda ya
kune nkuromba thirikari ya county ukulukira ngavana wetu Kawira Mwangaza no lelie mbesa na mbesa ira mbesa cia runino na uria mbesa cia runino amberi otethia antu betu no ntu barabara ni rathukire antu betu ndaracerera ari aniretire na rui nende bwatura andu enere ndo ya Meru yamberie kuruwe itare ondere ni mbitu atethia byo mwananchi yoyo kana mwekururo witotarwe na barabara kana mwana uro wita skuru kana wita kansene na msia tu bila skabira watu malano teo tuki kato kubira na to adira umeate to na 2027 nuko na dai mwandisi njewe ya ukore mo kinyamalane njira yongo ila barabara yetawa kinyangombe tekila dai ko ke kullo ko dai ndie ke takene itiana musiringi ikawira tokorombo tethio kitha tokorombo tethio eye atotethie rui turue turarita ye tukurite ruru no turueta nyato ana kwinya kama to kweterete ara mwere ne yantu kwenge rui ketete katomite kanti. Dennis Mugendi, Weru TV, Malaene wandini athirujine Igembe Central County ya Meru. MCA wa Kienje kene ibainoretie thirikari ya kaunti ya Meru otaririe Weru ne mubango yurabena yotanganira na mpango ya El Nino ore mbura yetete ambere na kuranwa akiaria MCA wa Koloto na kiama kia PNU Karimi Kilengo nendekethete kaunti ya Meru kubangania mitaratara kana mutaratara ya buraba kaboithia barabara iririkite kuthangalanwa imburera yetete ambere na kura ya buratu tarire mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Murioki nikenda gutigira kaunti ya Meru nandi ikweja mitaratara mwanya irekethwe gitumira gutigira kuntura kwina makondori na miguo andu bakutha bakimenyerwa na MC wa Kianjai no ekene ibei nethu akiangatana no assembly mthwa na arua gutigira ati bakwali ntubo bege makondoria barapoko na brete nande na kaunti ya Meru. Mr. Speaker, it is very important for this house to know whether the executive as a disaster management desk to take care of emergencies arising from the Meru residents. And when, Mr. Speaker, I say disaster, this means catastrophe, mishap, calamity arising from natural and man-made causes, which results in substantial loss of life or human suffering for damage and destructions of property. Amna bubu MCA babetha bakiugati ukajekethwa kaunti Meru otembeche inacio buri kureta supplementary budget nikenda MCA bakurukia mbecha rigatumika kurigiria mitino na kinya guntukura kuonete makondoria baumira batweleza disaster management yo ikariatia akwithira wina batu akwithira wina thina ya emergency umenya kuma wetana omba kwaria nao kana ombekia kubwethia ata nikenda uthethuka no ntumbeche chia public irio na kuke kwithira kutina mbeche irio batu tore assembly ituwetia governor areta supplementary budget tumukurukiria yeworo ya line twe na mathina yari othai tukiarirakia priority chia mathina ya ntubetu tuteariria waka barabara tuteariria waka ilas rirantu bairwine rirantu bena mathina ya kuomba kwithira kinya baita na rwi na ukua kwi mantu ebwiri kurwama mbere tukaokoa antu betu baraba kwa lakini utere response nye motorona nye chiringi yana kinye chiringi ngirie mwera kana 12.9 million ekwaria niko tethi antu so ibo tukwenda kwira thirikari yetu atiri it is high time batumire mbeji 12.9 million ira bombe niko tethi antu right now ndo jari changu alafu ndo tukumembeji ninka itomba kutethi antu baba ingi ito bangite manto mengi na yako buithe manto manene ne Meru through budget ira tokolokiria na thineke ya kuirate ati obangite budget yeku komeria line so bora tukwaria kuria government na county government new akwithira mbeji ira bena jocha disaster management itekwana tukonda yuko bakiwa mbeji itekwana ibarete supplementary budget bameria line bekire mbeji disaster cha kutetheria antu bara kuona bia kuria antu kuona ndawa na kenda antu basa sustain mwanka at least issue ethira so ibarete supplementary budget to bakolokiria mbecha chia
kutetheria antu na hara mashinani lakini tutumbika antu betu bakwa tweterete waka project nene na inya macha milioni githumba na antu baikuya antu boba kuimpara ri turekira u. And a time has come, we members of this county assembly, we should make mayor work. If they can't work on their own, we have the mandate bestowed as upon by the people of Meru County to ensure things work out for the betterment of our people. So, Honorable Speaker, I think we should summon these members, if at all we have any. They should come here, shed light on the mitigation, preparedness, response, and including the recovery issues that we have as a county government. Na bubu mthyo na rua kire county assembly ji MC Okolotwa nweka mikiringo ethwa kireta rwaria rogutira county Meru bakwe wantuko mrengo thanthatu nikenya beja mutaratara na mawatho jajekethwa bagitumira kwenja barabara niketha gutira barabara iri kuthithwa ite kuthukanga. Now, therefore, this Honorable Assembly urges the department in charge of roads with the executive arm of the county government of Meru to, number 1, in consultation with the relevant national government agencies within 60 days of the adoption of this motion, undertake policy measures of enforcing the existing set standards for the construction and maintenance of county roads within Meru County, and 2, lastly, undertake progressive measures of upgrading existing main county roads within Meru County to bitumen status. And I'm actually depressed that there's no policy which has put in place up to now, Honorable Speaker, when it comes to roads and standardization. And yet we can see the issues of flood. If we had proper drainages, Honorable Speaker, probably we would minimize the disasters that we are having right now. Ngiripotera Uru TV betabuthuri murioki. Iboya muthuri murioki ni iboya mutegeri no ntobwa kwithira witete ambere na kromira Nteto cia Weru thaa mwato ne kanya kambere gakunogoka nini ogeta kurayito shokirete na Nteto nkoloki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegoro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwakaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hipo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya tona na jangi jama ingi rugura Hipo Junior account kirerwangirwe turero rya kwinagwe na wigwatire Hipo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Okay, sawa wewe ni msupu. Niombe namba ndio nikulipe. Niko zero. Where do I even start? Start from the beginning. Unafaa uchunge bwanako. Hakuna mtu atamess na mimi tena huku. Muachane na mimi. Flips one in. Nice touch. This is the chance and there's the goal. Eddie Nketiah. Yeah, looking to lift the cross in. Sarabia takes it. Oh! Goal!
lazima utafuata amri za mume wako. Walishindwa wenye pembe. Utaweza wewe kipara? I want that bag of money and the name of the person that killed my husband. Let's have a holiday season to remember on Go TV. Bring it on home. Oi! Tudo nito! Oi, masa sopa, tatigo esira yanoko makaugo. Valeria ngara na Joy Max mwivoko. Wow, mona Joy Max mwivoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwivoko tukenera turi amwe. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na katho cia mwanya muno no ntobwa kwithira witite ambere na kurumira Nteto cia Weru thaa imwe twicokera ni ati Minister wogi mathirikari-ini ya kaunti ya Tharaka Nithi na uwite motungata ye kurubari to yagirite anene kaunti-ini uwite bobumbikite kumania na uteithio bwa ngwataniro na World Bank ni ikundi kingi na ritwa Global Funds Program ira yambirirwo mwaka-ini ya 2017 ndura kuwite na wirigiro mubango yoyo atetheria na yukethia yugita na mbere miaka mingi nkuloki kenda kwa kiguni ya Kariba County. Samuel Gaishima hena shonkuloki. Ore mwanka wa ngiri 2017 banki ya Kimanthiguru igwatanirite na Global Fund Facility ibambirie ngwataniro na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ya kumitetheria kwagirithia utungata kiri ekuru barabarito tugenke amwe na mbeu mbithi barabari ukuruni bwa kwambiria kugimara. Irungu rwa mubango jo ara abisa baikundi bibu amwe na arugamiri bandu ngicha ugima bathirikari cha Nthiguru mwanya mwanya cia Afrika bariungite kaunti ino kwibonera mirandi mwanya mwanya ira yaruthirwe kumania na utethio bubu araba wetwe ugeni Minister wa ugima wa kaunti ino Daktari Ndura Kugishoia. World Bank na Global Fund Facility ilatethagia reproductive health mauntu makonie matano means mothers kana mangina wa ciana na child kana na adolescent. Daktari Nduraku ariuga ati ukinyagu mubango jono tetheretie anene waka wadi cha maternity amwe na cha kumenyera tugenke kugura incubator cha kumenyera nkemera ire ichiaragwa mbere ya kagita amwe na kugura ambulance cha kugithia ekuru barabarito chibitari. Wanakwikana kamwe gaciaritwe kaina gramu 700 na muno gutena facility mbega kana gutena umenyeri mwega kana takau gatiumba kugitatea gatiumba gukora gagakuca gagaciarwa
nundu maburi matithagwa makinyite indi akubeba kana kau twakamenyerere achuka hospital na mwisho kabisa riu gakona nikabiche kanene gakwingana na nguku mucii kwao. Kuringana na Nthuraku, thirikari ya kaunti ino ikaromba ikundi bibi bia utethio biongere mubango jukagita ura wakinyire muthia tariki 31 mweri wa 6 mwanka uju kenda uthi mbere na kuguna akari. Tugacioka twikare nthi tumaurie kana no matwariririe nau mbere na directors ma World Bank na Global Fund Facility ni kenda Tharaka ithie na mbere kugitatea gutetheka na mibango ingi iria tunkienda tuyo tuli antuma Tharaka Nithi kurutha. It was quite an impressive story. Not just what you've received from the partners, but also what the county itself was able to come up with in order to supplement what has been done. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kathoshi mwanya mno kiwe Samuel Gaishima tugita mbere ni ati MC wa Bothogochi West Patrick Muthuri na uwite kwino batu bwa thirikari utegera matheta yara yarumirite na yaumirite kumane na mpomechi ya KCP mwaka yo hakiariria mathomo ya JSS. MCA na uwite skuru ira nyingi tina mathaga ya kwana yote theria kimathomo ya kungina kwa MCA wa Koloto Saraga kina uwite thirikari cha county cha batere kwa iteyo alimobaisi ndi barabethirito bachiritani kuthomethia gutena mari. MC Okoroto no Saraga ki augite nandi bagitho bagita mabisa bakithomo nikenda baba Weru nkurugi kiri wandikani bari mu manasari urabonekene burete thina uri nyuma wandikani kuthabuthito ndene kaunti Meru na alimbora bachitanitie gutewa ome bangi baberu bakija bira turenda kumenya nontu kwina thina na kwina thina nene muno kiri wandikani bwa ECD teachers ndene Meru na iro turaugire beje na itubeterete na bakeja na tukabauria biuria na kwa tuika kabisa batena solution batu ya county assembly tukabanekera solution nontu no mwanka aki ya mwana Mumeru ayonde yombe kutonde kuona ni kuthia tora kwa irite na arimu baraba atwire bai sacrifice ite ibo babati kwewa the first priority riu arimu bau bange bake ya kwandikwa utumba kujukia mwarimu ritanete miaka 10 miaka 15 umweka ome usoko andika mtu ina zero experience kana mtu tasia jana even a single day ko yakuritana aposto anoronge ethro ationete araugite ukeja kwitho batija mubango jo mwega jo tigira rimbo baba kwandikwa bagatigira mubango jo wandika ni jo gucokerwa kairi nikenda rimbo baraba chitanditie bake wakanyaka mbere na ituraugire batu ya committee mantu yau no mwanka ya chokerwe na no mwanka twaria bona tubo batena answers ira baumba gutwa na guteu bombete kuthithia na tuba kubae tayari kuthithia process yu turio inya ya assembly echokero yonde kuma zero lakini tombe kuona antu betu bonde ba kuona haki kinyaba ubange baandikini ana betu lakini kwina haki ire bati kuthiatwa muntu ura wambiririe akaewa ngwe twitite indatonda kwa unyaba ubange batena experience amana bubu MC Bothogochi West ne muthuri akiarire mathiri kithomo augitinya thirikari mbiru gutegera muno kigirio KCP kireko kana kuchenyo nikenda gutira mwana onde maxira gwete nitie kiri lakini thirikari tuonete kwina itumage kinge Kenya yonde thaire gukwarirwe resort iji gwichite ana batekeri bwega kubobekeri gerio batathithitie inkwenda kuromba thirikari ethithie uchunguzi na chiari baraba othe bana complain ba make sure bo complain nikena mantu jara jachokerwa jategerwa kwatuka mwana gwikigeria akeri max na atathithitie nikende kirwa kira kiongo athithitie tontu tebwega mwana athithia miaka 8 achoka kigero kirathithitie te kiagekirwa kana kirathithitie aterekirwo max kwa ubwega itegerwe ne kayukua njire mbuthu tontu ana bau babwirite kuona haki yao indi amuna bubu auga thine ngiri ario ni mantu jengi njude secondary arani mbuba kwendana bathomera kiri secondary na thirikari nio irenda bathomera kiri primary junior secondary school lakini ndina mambuga primary chio ndene Kenya utena laboratory ki primary level iria nyinge chi secondary so ikobwireta kubango bwega kwa tueka ana batena enough kutena facilities injega primary school kaba betete nya secondary school the nearest secondary school nikena bomba kuthithia practicals tonto gute primary mbije
muno jabo west na laboratory tonto te mubango ja yujo areo muthiene ni kire mbango jawe jotigira mwana wonde urawi wandiewe rathire tikiraji kebina na gwita secondary o au itokwenda ku every year bathithia kigerio class 8 itobaeja support kana token yego appreciate ngugira baitite na mwaka jo tukaeja na irato birato eja na thaa iji itokwenda kuchwa uyo pea ngiri imwe na magana mbuga jairi kiria na bonthe baumite hapo west barathithite kigerio bonthe barathithite KCPE itokwenda bachura at least apea irato nikenda bombo choka skuru na inkwenda baromba bachiandikithie nikenda tumenya iba utumenya namba chiao irato na manto jau so iboega ku proceed to the next level na ituoneta na baba inge buga bata performete boega miaka 3 mwana ali na mbuga 175 lakini ethira form 4 na ali na A-. Nkiripotera Weru TV Betabuthuri Muriuki. Kamiti ya kithomo bunge nene niandikirite barua Minister wa kithomo Ezekiel Mashogo akioruo kinya mbere ya kamiti ucho kibiuria biegia mpumichi ya KCPE mwaka yo kulingana na mukaririete wa kamiti Julius Meli awete bakienda kumenya imbino ntwari tove na Max Churite na imbiana baba ingi bethirite bagekirwa Max Keyerio birabata karirite CS Mashogo eririo kinya mbere ya kamiti ntuku ya Lamisi. Kakita kalaba mubajiari na ruto bakigerano gya KCP mwaka uju badite na mbele kumeneria mpumi cha kigerano giki ni maitia nkurani mala monekanite ile ya ruto bamwe kwa mpumi je igerano imwe na gukiro ile batathithia ruto kiri skuru imwe kugwata Max ngwa nene amona maiti mangi maingi nkia me kulungamira igerani ane kikiumagiria na gwitikira mathina mama ni maumile amona kuthina mbele kweleithia ati ni kulethiria mathina mama kamite ya bunge nene ya kithomo leu ne umeletie na kwelithiti ni amulite waziri wa kithomo Ezekiel Machogu gukinya mbele ya kamiti no kwelithia kaumo na gitumi kia mekalika mama. The KCP issue is an issue that has gotten aback to all of us. That as members of the Committee of Education, we have invited the CS to come before this committee and brief us exactly the cause of the errors, the cause of the myriad of mistakes, why we had a school having almost the same marks, and why some students who scored 75, one is 75A, another one 75 of B-. Those are the questions we want to ask, and is actually appearing before this committee on Thursday. Lingana na mukarigeto kamitini ya kithomo Julius Meli temaraja kamiti no ekulikio sonkoni bwamba bwakigerano gya KCSE kya makamuthiru ala kamiti no eleithire kwa rina wamba munene kile kigerano giki na kumana na mateta mawamba bwakigerano giki kya muthia gya KCPE ni kinyume na uligero bwao ala beligirite mauntu magacinsia kile ministry ni ya kithomo. Kamiti na lwekiuga ni banga ni karandira waziri Machogu hamwe na itengo bingi bionde bya kurungamira igerano bibi muthinya wena kenda kumenya uma bwathina ino. Is best placed to answer to ask those questions, and actually I want the members are ready, because we as a Committee of Education last time we inquired into KCSE. Now they have actually made things even worse, and I want to ask the members of the public that we shall ask those questions on your behalf, and we want to make the examinations a better institution to actually administer exams in this republic. Now, kagita kamite no muthenya umde kile musemanio la balathithetie ningatite itenge kulunga miroli na utungata bwarimo thibitari ni kiamineti no ntubwa kule mosokia biulia bikona mubango ojo eno kijaga nyume matata maingi kuma kiarimo. You know very well that you can be sick, and if you go to hospital today, you are told, come next, don't come tomorrow, come after some time. And many other issues which we felt we want to make this scheme work for the teacher of the Republic of Kenya. We want to make this scheme be accountable for the people of the Republic of Kenya. So we as a Committee of Education, we said, let them go back, let them prepare well, and we shall actually look on those issues on 5th of this month. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya.
Skuru ya St. Mark yote neba wiretwe impomeji achi ya KCPM mwaka yo araritoa nkolokia mirongo ina bombete kuata maximana ya dhatoa. Skuru inyane kathite Rais William Ruto nontu na abaire kigina kia waka ilasi bai muromba kuya kururia skuru ewo. Bobo yete ori matheta yugururia mpomi yokite thirikari kirirwa kurita mashokio. Ilikuwa na alama ya 4 wakati matokeo yalikuwa kitokea ilikuwa jandoni, lakini nilikuwa nimejawa na furaha. Ningetaka kujiunga na shule ya wavulana ya Alliance. Ningetaka kuwa daktari ili niwatibu wagonjwa, ili niwarejeshe furaha ambayo wameipoteza kutokana na magonjwa. Ni muritorora atongeretie arena max manayana na inya kirempo misia kirio kia KCP skuru ya St. Mark ireri kiote na wodini ya thirurujine ara nyuma ya kugimarua aturetwe na arua rimu asiari o amona kariba kiotene baikungwira mambura ya akiaria mwarimu munene murungamiri skuru ya St. Mark Joseph Muriongi na atarerete okuruka kwa skuru ije akiromba asiari otira na bonde barabara bwithetikirio ni bakwendwa skuru cia sekondari na nkuruki kuria sibo o amwe na atongere ba matora Pedro bakithiatira untubu arware ni tuwiritwe muno twina kana kalagara wete maxi nyingi ndene ya skuru ye kala Robin Mutwiri na niko tuturitie kumaria gatanirwe ndiruare tugaturitie tuwirirwa max ciako na rutano rwake kuma child hunt weta android hunt netugura mwathani boboya nunto bogaitaka atoete ana baba ingide skuru ye baraba ina max inyingi atoete ana 40 va ina 300 and above na kauka mwaka wetu Robin Mutwiri kaina 404 marks ndene skuru ina nyaki community ya ne bakilogite boboya ndendo beria bone ana beto bakwita secondary 100% weta ana batiwanja na ngiri request our leaders chiefs na sub chiefs na political class berie bone twana tuonde tukwithra twina place in a secondary school nunto muongo yura yuti guthoma ni muongo yura yutite kuthira ni orira asiari ba mwana uyu Robin batithite kuwirwa kuo na araba watanite na asiari bangi baete na barabara thire skuru mataro na kubaromba buru bagitonya na mantu ya kindegoro musiari kubangweretu sana nonto ba effort ya mwana na yarimu na kinya community nonto kida ti community ko twena ukiri na thiri nyingi na effort ya arimo beto bara twete twena bonde na school ya St. Mark ana beto batikithira bena maximbi na bena sion ba iyo tuikwethera kinya kwena seminars iba support ana baba tenya seminars ira no rutani bra bonde bwethera bwe kubwana ana barutano bwe akoko tuikwethokete ana baba inge baeta bakunywa bangi baba inge baeta ntongi sewe totungamira lakini ndaka nyingi tana yete nyamira ene baka tumira ndawa cia kulevya iba ithirwe bai upright na bamenyere kinya no baite kuthoma muntu ethira kemnya ni baite kwira nao na ni thini garia kwenda ku prevent ngwirito muno no ntoni skuru ira mbakene ne ondi mutori ao ko nkuibombaniri sana no ntubwa kwithira ndina aritmo bakomenta bakuthithia ke society bombete ukire kithomo na kithomo kionekana kwi antu bombo kiwata na kiateria community kira na beto barabeta kuria miraene chiefs na nyumba 10 bamegizua ana babo onde bakuthoma na kinya musiari rote ndiye mwana skuru oyero atua ne thirikari no ntuko ina day schools around ana beto bakagura beya kwa very please thirikari take initiatives cia kuona ana baba kuthoma na kinyoke thirwa ni family vulnerable chiefs on akwenderia atongeria marito yana bau bombe support one offices o cia governor cia MCAs cia our area MP because these political class are there also to support the community. Skuru eye imbereto na wakwa bo yaro ni mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto riu ni bakumuromba ona skuru cia rurwa na ikinyekuo no batira kitharimu na njira ya kumirura mkatho cieteke our president is excellent Samoei Ruto ora uregetie woka skuru ebo kuona thai ya Kenya au no ndo skuru ya area mabati na ria mheshimiwa Ruto ari kampenine sa kurietikia president no kere skuru ebo kuona
na twetheretie mantu ya maingi yaratucokia nkatho to St. Mark's family. Tuna request our able president to come and commission this school officially because he started it. It was very vulnerable, but because he's a good man of God, he has really done it. He has built the school. We can see it, and we congratulate him for the work well done. Nkiripotera Weru TV kuuma Kiute na wodini ya Thiruru Negembe Central, Beto Marion Karugi wa Kinyua. Antu aya ya kurithiria ng'ombe igwete thina nene gicikone bunge kia Gembe North nontu bwabo wa gibokaria ntere wa kiaria Jacob Mantileri wa thirena nene ire ikura kongwataniro ati karithi na ukaria kwithira gukio kuma kwa siasa nontu bonto boreti arithi kuwatanira boya na maabitha bokaria kienda kunyia makarika ya winyangi aburato kwiri ni class tabari kwena nyankie mbinge muno ya ng'ombe na bikora bibinge muno bya ng'ombe lakini ng'ombe cietu itikumba kwa sisi nyankiye wanonto nyaki ingite ogu igita arere ogwati burabuleo nyankiye yonthe kuona inge yo savari ni ani bake yo merethia na ikyo ononto ende Jacob Mantileri urane musiasa na kinya omwagwa arethi ntereino oche Gembe North akoria arethi ibathi na mbena gukaranthe guru na kureta ngwataniro amwe gutaina meanka nikenda bathi na mbena kwibanga bangania bobo karethia andethia achiao gutaina thina ndenda muno antu barabare arithi bakarenthi bakolome barite mantu yatine tomi atiko kenda bamya kurethia ng'ombe uti mwanya uni bontu ere kuona ng'ombe cia ntwambu ina tunene cia natho na mwathi cionthe cieta kunywa ng'ombe na tutwire kurethia ng'ombe twe antu amwe kundenda antu barite mantu ya kachumbeu itarura kinyare cia kura tukarie cia siasa so ng'ombe itecia musiasa ng'ombe ni muntu ukaumi mwene ng'ombe we ngwa direct kwa tuko muntu urakwi mwenye iwe ngo kethwa no rathi atithuri muyumbi urathiro kai muchoro muyumbi kana uroro ya muyumbi so ibibo tombwa twike yayo nthi tuoleli utomba kurithia Rwanda rurwetu akiririkanaga ati monka gwa 2015 ikwari na thina nkuruki no ende kumania na ngwataniro ya arithi ibamenyere ndithie ciao na ikyo no ntukinya gitariri kubatiri kwithiro kwina ngwataniro antu batakugwa ibaruterero na barabangi ibaruterero arungi tuburi guciuria imbi tuburi kubanga arithi na arimi tukarithia ng'ombe cietu tikoria uri wao kote wao kura itwathiriria mweri okenda mweri wenana mu 2022 tariki kenda ile ringwa ringi mweri wenana tariki etho nyanya ka kenda 2027 so gwikira mantu yuthaika tukaumia na inya na inkuthirikana 2015 ikware athina yonto iyi lakini batu antu ba mwathi twakarire nthi na turega ng'ombe cietu arakiania saba na turabanga bubweya antu bangi bakiyo ng'ombe batu tuteyiro ng'ombe na iro kwathukinya saindie thai 2015 so ndenda antu betu ba mwathi tureke na mantu ya maingi tubange utukarithia ng'ombe cietu na utwakarinto bietu na bunge ebora gutara arethi baba ne bakarenthe guru na mubunge gwa Gembe North wa mwena kinya mabitha baba ikiritwe endwanda ino nikenda batethaniria bwa bakathi na mbe na kurithagia kinya guntukura batakumba ukinya thaino nontu mabitha ibaingi akinya kwethori na ara na urantu bakwenda kurithia ng'ombe askari banu ntu abari utingwe bakurite nene iwetera ri ng'ombe ikaiwa na una ore bacietera na njirene no baitaitie bamo bakabwitha cia patrol mwangana ara gweta wakiania saba kenda antu barabe na ng'ombe ira cia muci ira cia okama ira cio sikie ya kurikana bamenya kurithia ng'ombe u kwiromba riakwa kimweshimwa muno nari na OCO GSU ororo merete askari babanganie bakauma nya kambene yo thaiyele rukiri baitia bakarethia ubarethete ng'ombe antu bakarethia ng'ombe kwa kinya oro nuntu tikakwengwenge bene oko no bachoka kambene kuma Gembe North Betan Class Chabari Katho shimwanya muno kiwe ni class Chabari na kiwe mutegeri no ntobwa kwithira witete ambere na kurumira ndeto cia Weru thai mwato ne kanya kangia kwithira tokinogo kanini ugeta kuraye tushokirete Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places
where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Aya, amna Go TV stream? It's free. Hii Krisi, Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia 8. Download and watch later, anytime, anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers from 1st December. Go TV. Love it. Kwa miaka kathomba nande ne tuje gwikirwa thombe igikeno gikinene gya gukenera ruya rwa murito wonthe. Kwa miaka nande ne tuthirite tukitharakira irasi bietu, laboratory, michetho, hostels nthongi na kinya gukenera wi campus yetu. Leo ni ile siku. As we celebrate our graduation this year, we welcome all the graduates, parents, guardians, our visitors and all the stakeholders. Ni tariki 15 Disemba je campus yetu Imperial College of Medical and Health Sciences main campus Thika. Nontoba manto nkoroki egorora program shetu ringa thimu namba 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni nyote. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing. Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news, enjoy our new drama series Pink Ladies, and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na iboya nonto bwa kwithira wetete ambere na kurumira ndeto chieto chia Weru thaimwe tucokirani ati nyuma ya Weru TV kumurika kuthuka kwa koti ya Marimantira yambiriritie mwaka ya 2012 nende oboithe bwa koti bwambiriritie ya kiaria uri mukaririte wa CDF gishikone kia Tharaka Paul Kirema wete wa kibobo kareka twekinya mweri jo 5 mwaka twetete wa kibobo atetheria mamba kureka kubwithika rungu rwa mite ya burato kumenyethwa mwandiki wetu wa Nteto Paul wakabithi Tugonorwa gwakwa uthara wa koti ya Marimantira uratombire kumurika mwambirioni wa mwanka uyu arende gukurukira mujumba Tharaka Gitonga murugara koti ino niombite kwanjiria gwakwa ringi atukiaranire na mukarigiti wa kiina gia CDF nterino cia Tharaka bona Paul Ngochi na ringi nthungu mbuthu engineer ko ya ground naombete kuigua kiruta wiri nyingi muno no ntu nambitie kwanjiria kurutha barabara ira kanjiria wika cablos na fence ete nekirite reinforcement chia chuma indito muno ndeni
na teo cithuguru na mantu ma drainage ya ruji kwa tukuona process ni ambiritie bwega muno na niendelete mzuri. Ndongo mbotho akiuga ikiringa mweri wa 5 mwanka tukwatokegwa mwaka uyu kurikiria na wanjiria kutumirwa ukira una wete solution nonto kurukira ndwari ciake na kufuatilia no ya fandiro kairi na koti yetu niendelete gwakwa na itukwirigira na itukupu muno by next year mweri wa 5 ara wethanthatu ikarikia arende nyuma ya kurikirwo kegwa mugongo wa Tharaka uringite tagaria rinene gutire nyingi cia ruthagirwa nja rungu ya muti na shade ira yaruthitwe na ugatwika kinya riranto bakarukite barabara ni kwina lot of noise kama makerere kwa disturba muno majanji metu kana kinya kesi rira mtu kuruta usaidizi wake lakini ndito kuibaga nonto reka mbakuthamira tukegwirirwo ntubura nonto kwa silent na kila mtu kegwa kereka kikurukira ndwari ciake kana ke present mantu make mara akegwa kindiro na mama case ikagitani waku na kukirikiatho kanisani ya Katholiki Jumapili nkuruku mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara atheririe nwendere gukuthakuthia wako kwa cukuru ya kuthomera magwatho nterino cia Tharaka law etie bantu agitatiga Nairobi lakini ndo nanyo ntie nyenje ndaugiende thirikari ni gatigati Kenya School of Law ibakwenda ku decentralize badivovu na ndaberie campus ya mbere tukameaka Tharaka constituency tando to barendeka 20 na gutie bantu angibonete ka 20 tatiga marimanti agu akube na KMTC no tukwenda tuigo na Kenya School of Law kaigo town yetu yendelea gukura mu maendeleo mama tunindite guku nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul ogwa kabithe munini wa Chibontere chia baibario na mbenereti ya shiari akiwa iboba kunjira wongele kubwa makarika yana kuwato Kenya maturene awite kuina shiari ba kurithiana bo baibani na mutu yoyo kulukika itarite ya uri kuina kampeni chantukwe 16 atia kureana na ando cheki mushina wenyangia bwana banini Mandoni pregnancy no nto ikesesisi yo ofisini kuringana na munini wa Chibo wa baibario Twenjoeri Gitonga amocheke ariuga kinyachi ari iba gwikirwo akiara no nto bagutwikikana kaingi ana bao bari baguragwa kinyana nto arume ebakuru na bagakira no ende bakaya kumbura egita arirando ayanjiria gukira gatigati kamwari wao na mtu murume ura abagurite cases ni ya nyingi anto babaingi kana aciari babaingi murabethacia baitha ana kinya mwana aria muntu ba mwitha aria antu murume ba mwitha kwatwika ba mwitha ria mwana kana nya bakendia mwana nyote kumenya ria bendia mwana kwatwika no yure kinya into murume ria thineke nya mwana ora na kana ria bambiria thina na muntu ro moyete niro beja ofisini ko baba ingi aciari baba ingi kabaitha mantu jamwe ndikana atuma mbetha nya kindanete atwe ontu kangi kare ofisini ndakindanete agonga una nyumba ngakarita kinto murume twakaende kunaka kaura kotini lakini mwisho keyere kwa ofisini kengi ni muntu ro koyete na inde ibure mbaya sana nonto aciari beta aria bakaitha mantu ria mwana ojerwe bambiria kurwa na ro moyere nio be ya mantu no ofisini ko thirikari tego ndire yako yatua report yake ya woro ito ya atwere kwenda kana na muntu akoyera atwembea ogwende Gitonga anagotoma antomwa kire aciari ate muciari rakagwatikana mwana wake umunini gokuru barungura miaka 18 agoretwe akayuchiro matagaria makigwatho nonto gwatho ibukoregana nonto bobu borankenda kwira aciari tafadhali muciari roko menya akendia mwari oke amwendie na tumenye tweye kumenya no muwata na tumutheke kakega nkigira aciari especially bakina mama no ntuba menyara twana twali akareka mwari oke ate kumenya burakuria na nyoke thithine kari muci utethine tethira tafadhali ukaria thine kuogiri era kinya atongeria bakeria inyo utethia mwana athome mwari kumantere chekiutene baibario sub location Gembe Central Better Class Chabare
Kwina weregero bwa kureka kwa waki Huduma Center ntere cia Mara nyuma ya kamitira yo chonko na manto ya muthemba yo kulikithia kwambirirwo kwa murandi yo bakiaria kamiti baiba wete barari nyaba ya kulionga ntere cia Kathwana na Marimanti na inyano gukoneka waki Huduma Center ntukuite kuraya bobo atetheria karia nene kwithira bakiothirwa ngendo cia wita mushini ya juka kienda kuona motungata ya thirikari ya buratu kuri mwandikio Nteto Martin Mugambi. Akariba gicigo mbunge kia Marende bari na gya gukenera nonto bwa ngendo ciao cia kuthiaga chuka muthenya kwa muthenya ikirigagirwa kugitithua bobo ikumania na kiama kia Huduma Center ndeni ya nthiguru ya Kenya kurionga mbari cia kiega nguru kuraura mwako wa Huduma Center urothiete na mbere. So far we are impressed with the progress and we thank the CDF Mara constituency for the good work that they are doing. So we've inspected the building and basically we've given our recommendations, but we are going to do a report, comprehensive report through Mheshimiwa, so that you can be guided properly in terms of what is expected. Jafeth Muthama uranwe mutongoria wa gikundi giki augite mwako yuno kubwira na kothi na mbere ne kube mwako yu arikia bakaja kurionga kaire bari bainga inge gutigira ba kubangira rira Huduma Center nwe kamberia kuruta wira. So we expect that the work continues and in the future, so that once this is done, then we can come officially and inspect a building that is well branded, a building that is now ready for operationalization. So we expect that probably in the near future. Rwaria na ndiki Nteto Muthama augite Huduma Center ya Kathwana na Marimanti wana chichombire kwithirwa ikiraurwa na kwogua kiama barabari ongire mbari nui bo ripoti yao yeteretwe kenda baomba kwithirwa bagichokera. I know there is a team that was tasked to do an inspection of Kathwana. We also did inspection of Marimanti. We made our recommendations. After that, then the leadership of the constituency will take leadership of that to ensure the building is operationalized. If a building doesn't meet the minimum requirements, then it means that it will be very hard for you to be able to operationalize, because they're usually those standards that, like what we've advised, there are those minimum standards that the building must meet. Rosemary Warima uranwe murugamiri wa Huduma Center chuka augite ndi amwe no guba kunenkanira mendekithia mao kura bakwenda kugarurwa boka ikende kaomba kwithirwa ikiganira Huduma Center. Kuna zile kidogo tumeambia QS na ta implement, kama kuongezea a few rooms to take care of the different services kama za EACC na counseling ambao wanahitaji a bit of privacy, sababu kama unavyojua Huduma Services huwa in an open area. Wako chonjo sababu kuko na open areas na kuna areas wametenga za kuweka maofisi na pia wameweka washrooms za staff na za customers. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Tugita mbere ni ate ore Rais Ruto ingelete mboroto ya kuanda miti nkulokia bilioni emwe nthiguru nkatha ya mubunge wa Buri Doris Ridikiri na watanite ne kundi gite kia thirikari kyo wandi bwa miti mundene jwa Mariania wadini ya Kisima bakiari na ndiki Nteto iba wete mboroto yoni otiere iba kuanda miti anda wakienda utetheria mugongo. Ejesha na yuri mutu wa thirikari yuwandibwa miteka thombo kaita rukulukire kundi kimwe kiteka kithirikari akirejesha runguru nkathe ya mubunge wa Buri Doris Ridikiri watite mutu yumba rumuno naria bandite mitie kintura irainda washia kintura buruntere cia Marania farm Kisima Buri mitira twene waja twina miti type nyingi muno turenda miti ntwire ije imwe itawaga hagenia ingi etwa mutarakwa kana mitarakwa mirana nengi mitero turenda na mijoga turenda miti ntwire no ntui medicino indawa na iyo itigitangawa ije ingi igakuranga tugite after another 5 years igitwe indi ije ntwire ikareta environment igita muno ne etukuranga indi no itigitangawa no ntwe ne ntwire ne itukuranga ne kareta rurwega mantu ya mega na ni gwata muthe tujo mwingi muno
na kathongomia environment. Na bakianda obu ibauritie mwingio bakianda miti bakanda miti yake indi bashume muno na umemenyera awinge buru uga mtu akethwa miaka 40 na tanda muti ura kibaki uga bure sana. Tafadhali kila mtu apande miti. We are here because of trees. Try and plant as much as you can, and especially janandi kurita ujo, let it be a lifestyle. Let not the government tell you go and plant a tree. Let everybody plant trees as much as we can. Not to the weather that has been here. This weather is very good. The rains have been, we are told they'll be there up to February. Please plant trees. And then after that, menyera. Ikaboka ande komi ukamenyera. Season ye wingi kwara ukamenyera yo mwankai igakura. Ukagwa tukwandake menyere miti. Aturi wamona ikundi bakiwa tambaru ikundi keni ontuburubu etalere muno munore wandibwa miti ya Kintwere. Sanasema asante sana kwa Doris for the initiative na pia kufanya na nguvu na kukuja na kufanya yeye hapana mtu ya kusema kitu alafu hapana fanya ikofanya na mimi iko pamoja na yeye kabisa. Hii hapana kupanda miti ni ku grow trees. Reresha ne nguruvu kana nigintu kirathondekerwo kego twaka muno ne onto boko thithia rareto na metege Ntwere na nande twina kugwirwa ithirikari ira twinayo ni onto bwa mwekurura twina mo turitene nande marania forest kana marania farm kwanda mite na kuona ruororo gutukurukira rejesha nuntu ni organization nene na saburi tukugeria kona cionthe kuanda mite ngwitikia mandram na tureta ire nyambe gutukumithia miti na tukenderio ou itagara twandite miti iji twikuria na betu tugaikuria na tugakuria family iri ikeya kwa umwe twitwineo itwande miti na tumenyere magitara maingi antu ibethaira baina miti ende wanda ukatiganiria na kaura ende batu turianda na tukathingatia. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Rais wa nthiguru ya Kenya Ndagitari William Ruto na akathite ngwataniro ya Kenya na nthiguru ya Amerika gikurwana na murimo yo mukingo nthiguru ni rais aritie aimamburene yo kungwira mubango yo kubangira utanganira na murimo yo mukingo kiatho kira kibwithikirite mushine munene wa Nairobi awite ngwataniro ni tetherete gikunyiye kubia Kenya bira biuma na kiana murimo yo mukingo. Many countries committed to ending AIDS, especially in children, by 2030, but you gave me a warning and you said it must be done, that as a country, we are working towards ending it in 2027. My team here knows, when you direct, I equally exert the pressure downwards. Over the past 2 years, we have increased our financial injection as government into the HIV commodity pipeline by Kenya shillings 1 billion to prevent supply disruptions. I remember making this commitment earlier this year when we were having a conversation with the Global Fund. Additionally, we are committed to end AIDS, as was said ably by Susan, in children by 2027 as part of our commitment under the Global Fund Alliance. Today, we are able to look into the future with confidence because we stand on the firm foundation laid in collaboration with PEPFAR over the past 20 years. We are highly grateful to the US government. Ambassador, we are grateful to the US government for their partnership that has changed the fortunes of our nation. Such strong show of solidarity is highly appreciated, and we do not take the friendship and support for granted. Kenya needs a sustainable plan. The United States has already done the impossible, landing a man on the moon and bringing him home safely. Let's do it again, this time a little closer to home. To celebrate the larger story of PEPFAR's impact in Kenya, the U.S. Embassy is highlighting 20 extraordinary Kenyans whose lives have been forever changed. Today we honor those heroes of hope and the millions more that they represent.
Ngatho cia mwanya muno kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia Nteto cia Weru thaa imwe Nteto na njira kinyanirite ona chelo maboya thaa ithatu na nusu Mbeto wa Winnie wa Kinyero na munanito mathithio tukuboerwa rio kari Purity Richard.